Pozdrav svima pčelarima i vrtlarima. Početak srpnja je i 18. vikend u sezoni. Jako je vruće i vikend smo proveli berući samoniklo bilje. Pogledajte šta smo snimili. Uživajte. Evo nas danas beremo stolesnik. Ljeto je, vruće je i ta biljka to obožava. Znači stolesnik nam raste na sušnim livadama i on je trajnica. Znači kad nađemo nekako mjesto gdje ga ima, tu će ga biti ove godine, sljedeće godine i daljnjih 10 godina, samo će nam se grm povećavati. Stolesnik ima prekrasne bijele cvjetove koji rastu evo ovako u ovim cvatovima i ima narezuckane listiće, njen naziv latinski Achillea millefolium, znači 1000 listova, zapravo se radi o jednom listu koji je jako narezuckan i po tome je dobio naziv. Stolesnik nam dolazi zapravo kao neka panacea, on je djelotvoran, blagotvorno djeluje na dišne organe, mokračne, spolne, probavni sustav, na sve. Od njega se čak i rade kreme, odlično djeluje na kožu. On je jako dobar jer se jako lako bere. Zapravo koristi se cvijet i koristi se list, s tim da se bere list u ovoj fazi kada biljka cvate. Najjednostavnije odrezati malo više i to je to. Znači beremo ovakve cvjetiće, skinut ćemo list, skinut ćemo cvijet kad se posuši i to nam je to. Stolesnik je izrazito sličan divljoj mrkvi i zapravo evo istovremeno cvatu i istovremeno skupa se nalaze. Evo nama je tu divlja mrkva i stolesnik. Divlja mrkva ima isto ovako sitne cvjetiće koji su puno sitniji, evo kad se ovako usporedi, puno sitniji od cvjetića stolesnika. Ima drugačiji list i drugačiji miris. Ona zaista miriši po mrkvi. Stolesnik potpuno drugačije miriši, ne može se zamijeniti. Interesantno je da na tu biljku ne dolaze nikad, ne nalazi na stolesniku lisne uši ni nikakve druge nametnike i zato se vrlo lako bere i vrlo lako suši. On je ugodna biljka, ugodnog okusa i mirisa. Kako je to tako lijepa cvjetnica, lijepog cvijeta, selekcijom se napravilo svakakvih boja. Znači ima ih u svim mogućim bojama, međutim selekcijom su izgubili jednu značajnu stvar, a to je svoju ljekovitost. Dakle, stolesnici koji se kupe u rasadnicima pod ukrasni stolesnik nema ljekovitost i ne dolazi u obzir da se suši za čaj. Međutim, on je jako dobar kad se suši za nekakve ukrasne bukete jer zadržavaju svoje boje. Evo ga, ovdje nam je ukrasni stolesnik, znači ovo je selekcijom postignut ovako prekrasan cvijet, ovo je onaj naš divlji stolesnik koji smo tamo brali. Evo, razlika je očigledna. On je znači dobio na ljepoti, a izgubio svoja ljekovita svojstva. Svejedno prekrasan i ovaj cvijet, znači ako se odreže i ostavi osuši za zimske bukete, zadržava svoju boju. Evo ima ga ovdje. Prekrasan je, zaista je lijep, velik, dobio je na veličini, na boji, na ljepoti. Jedna značajna biljka koja se u ljeti nalazi u vrtu kao dosadni korov je tušt ili portulak. Znači, ovo je tušt ili portulak, samonikli korov koji je prefin. Znači, to je jedna biljka koja se koristi u raznim salatama, daje jedan kiselkasti okus i može ga se imati cijelo ljeto. Znači, njemu ne smeta suša, njemu ne smeta ništa. Ne možete ga baš konzervirati, ja nisam našla načina da se konzervira za zimu i treba ga koristiti sad dok ga ima. On je meni niko, evo tu kao korov kod paprike i taj dio neću malčirati baš zato da ga ima jer ga puno koristimo. I sad da bi ga imali što više, pazim kako ga berem. Znači on se ovako lijepo grana pa berem na način da mu ostavim grane da može dalje rasti. On će na vrhovima ovih grančica će se pojaviti cvjetić i sam će se zasijati po vrtu i imat ćemo ga i za na godinu. I onu drugu, znači biljka koja se sama zasijava, ja sam vidjela već da ima u prodaji čak sjemena tog portulaka zasijati, zakupiti. Znači njegova odlična svojstva su prepoznana i od strane proizvođača sjemena. Dosta ljudi zamjera njemu da sadrži navodno jako puno oksalne kiseline. Mislim, smiješno je uopće to spominjati zato što špinat kojeg isto
uzgajamo sadrži oksalnu kiselinu pa ga gajimo, a ovo je biljka koja sama raste, možemo u njoj uživati skoro cijelo ljeto. Voljeli bi da se pretplatite na naš kanal. Za vas je pretplata besplatna, a nama je poticaj za daljnji rad. Dakle, samo kliknite na pretplati se.